a be a palele ko go kwa sefatanaga ka kapa go thoma go letša pele ore pip ke gona thoma go tshela phapharega o bo bona go rapela ka matsogo a rao wa mongaka ke be ke sa go bone ntshwarela ka montle ka mo diaboa ka kapa empa nna ke phentše ke botša batho ke re mathata a gago as long as ka nako tsohle ge o dutse le batho o bolela ka o wa preacher ka tlhaloganyo ya gago le ka pelo tseba gore mathata ao a ka se tsogile a go tlogetše ka lebaka la gore wa rata ebile wa roriša ka baka la gore ga o kgone go dula o sa bolele ka ona gape nte o bolelang ka yona nako le nako ke nte o e ratago go ka no kwa motho a duletse go bolela ka selo gantši o wa se rata ene modimo o fa motho ntwe a e ratang jwale tsela ya gago ya go tsamaya o botša batho mathata wa tsa o letse ruri ka mosadi ya gago letse ruri ka monna ya gago empa ga o kgone go tlala motho tseba gore modimo o sa tlodia gore o dule le yena ka baka la gore maemo a bophelo a o leng ka gare ga ona le yena ngwanešo wa rata wa roriša ka baka la gore ga o kgone go dula o sa bolele ka mathata a gago ga botsa go kweša bose ke ka baka le ebile a sa tlogeng mo lemeng la gago jwale modimo ga a kgone go a tloša mo go wena ka baka la gore o tla go kweša bohloko na o tlo o bolela ka eng jwale o ne o tshwa a tlogetše mo go wena mo ka baka la gore o sa rata o sa kwa bose o sa roriša mathata a jwale netefatša gore ka dinako tsohle ge o ne le batho le bolela tše le di bolelang ngwanešo mathata a gago nke o seke wa roriša go feta modimo botša mathata a gago bogolo ba modimo o seke wa botša modimo bogolo ba mathata a gago ka baka la gore ge o botša modimo bogolo ba mathata a gago go ra gore o nyaka go botša modimo gore wena o ne mathata a magolo a e leng gore a feta yena na jwale modimo o tla go lokišetša mathata a gago jwang e le gore mathata a gago ke a magolo a feta yena ke ka baka leo ke rego botša mathata a gago bogolo ba modimo o seke wa botša modimo bogolo ba mathata a gago tlogela go roriša mathata tlogela go roriša diemo tše di sa rego selo bophelong ba gago tlogela go roriša mehlako ya bophelo ba gago le a geno ka baka la gore ka nako tsohle ge o dula o bolela ka dilo tše modimo ga a kgone go di tloša mo bophelong ba gago dilo tše ka baka la gore modimo o tšhaba go go kweša bohloko ga a ka tloša mathata a gago mo bophelong ba gago o tlo kwa bohloko ka baka la gore a o sa tlo kgona go bolela ka ona mola wena o rata go bolela ka ona ke re modimo o fa motho ntwe a e ratago ke ka baka le o tla bonang ge batho ba kore batho ba tloge ba ratana ka kapa wa tsa mosadi a rata monna gage a rata mosadi ya gage ka nako tsohle ga a le gohle mo o bolela ka mosadi ya gage gomme modimo o dula a netefatša gore mosadi o kapa monna o ga a tloge mo go monna o kapa go mosadi o ka baka la gore monna kapa mosadi o o tloga a rata molekani o wa gage kudu jwale ke ka baka le o tlo no dulang o le ka gare ga mathata mehle le mehle mengwaga le mengwaga mathata a gago a sa fele ebile a sa fokotšega ka baka la gore o a roriša o sa tlo hloka mmereko bophelo ba gago ka moka ka baka la gore ka dinako tsohle ge o dutše o bolela ka tlhokego ya gago ya mmereko le ka mokgwa o sokolang jwale modimo o nagana gore o kwa bose ge o duletše go bolela ka tlhokego ya mošomo wa gago ka baka la gore o bolela le mo e leng gore ga gone mo o ka kry-ang mmereko gona nagana o dutše le motho o bolela ka kwatsa ke a hlaka ke hloka mmereko he jwa motho a ka se go fe mmereko jwale ke ka nako o rorišang tlhokego ya gago ya mošomo tšea sebaka sa gago o bolele dilo tše right mo bathong ba ba right ka nako e right o ka se le ka gore ga o ne mmereko 30 minutes ka moka o botša motho e leng gore a ka se go tšwele mokgola a ka se go fe mmereko o ka se le ka mathata a lapa la gago kapa a lapa la geno kapa ka boyfriend ya gago kapa ka girlfriend ya gago mo go motho e leng gore a ka se tsogile a go file maele a nnete ao e leng gore a tlo go thuša e re ge o lla ka mathata a bophelo ba gago e re ge o lla ka metlhako ya bophelo ba gago le ya geno e re ge o lla ka dilo tše di go tlaišang mo bophelong o le lefelong la maleba mo bathong ba maleba ba e leng gore motho wa gona o tlo re go fetša go mohlalosetša a ema a go lebelela
a go botša ntwe e leng gore e tlo go tswela mogola, e tlo go fa tharollo ya mathata a o leng ka mogare ga one. Hloya motho wa gore ge o fetša go mmotša mathata a gago a no go lebelela re shem, motho o ga se selo, e bela mafelelo o boletše le yena mathata a gago, e bela mafelelo. E re ge o fetša go lla, modimo a go fe bohlale ba tsebe ya moya ya go kgona go theeletša motho o mo hlaloseditšeng, na o kwe gore o tla reng go wena ge o ka no kwa motho o a go kwela bohloko ka gare ga mathata ga go a re shem yo mara ke sono he ka kapa o tsebe gore o be o tšea mathata ga go o a tšhela le mo ebile a sa nyakegeng gona. Jwale modimo a ka se tsogile a tlogetše go go fa mathata kapa go go ntšha ka gare ga mathata a gago ka baka la gore o rata mathata a gago. Gape motho o bolela ka ntwa e ratang, o ka se bolele ka ntwa e o sa e rateng, o tla be o bolela eng ka ntwa o sa e rateng. Jwale tšwela pele molaetša wa ka wa bobedi go wena o le motheeletši kgole le kgausi mo ntheeleditše go le gona ke gore ge batho ba dutše ba go seba, motho o mo kotsi ga se motho wo a go sebang, ke motho wo a tlang go wena a go botša gore moketekete o be a re soka wena ka baka la gore go ndwele o swere ke stress, o hlakahlakane ka baka la gore lenaba la gago šile le tlile go wena ka baka la gore le sa nyake go bona o thabile, le tlile go wena le tlo go botša gore moketekete o be a re soka wena gore o sware ke stress letšatši ka moka o pone a go senyetše letšatši. Ga go botše gore ge ba be ba bolela yena o be a reng, o go botša gore ka kapa o be a re so nkane o sa mmotšiše gore na wena o be o humotše goba o be o dia jwang. Ka mantšu a mangwe o ira gore o be a dutše a theeleditše a ekwa bose. Jwale o nyaka go tseba gore ditaba tše bohloko tše di ka kwešang ka kapa bohloko tše di ka mo senyetšang letšatši di ka fihla jwang go yena. Ke moka wa kitima o tla go botša gore bo mokete ba be ba re soka wena. Ka mantšu a mangwe o ira gore motho o go batša ke ntwe a e tsebang. Ge o sa tsebe selo o ka se tsogile o kwele bohloko, ge o sa tsebe selo o ka se tsogile o ponne moyeng letšatši la gago la a senyega. O tlo no dula o thabile ka baka la gore ba go seba mara wena ga o tsebe gore o a sebiwa. Jwale le nna ba šheleng tsotsi bophelong ba gago, nto nngwe le yengwe ye a e kwang ba e bolela ka wena o a kitima. Ga se taba ya gore motho o a go rata o tlo go sebotša gore hlokomela, motho wo o nyaka go senyetša letšatši, motho wo o a tseba gore as long as o sa tsebe gore o be o sebiwa go ra gore o sa thabile mo o leng. Jwale o nyaka go senya thabole la gago ka taba tše mpe tše batho ba beng ba di bolela ka wena. O seke wa tšhaba motho wo a go sebago, tšhaba motho wo a tlang go wena a e tla go botša gore bo moketekete ba re so. Motho wewe o kotsi ka gare ga bophelo ba gago. O seke wa rata motho wa mohuta we ke sera sa gago, o seke wa rata motho wa mohuta we ke lenaba la gago. Ke re motho o go batša ke ntwe a e tsebang. Ge mosadi ya gago a ne le maratwana ka thoko, as long as o sa tsebe o tlo no dula go rata mosadi ya gago, o tlo no dula o mo tshepa, o tlo no dula o ekwa digwara tša gage wa tseba di tsefa. Go fitlhella tšatši le tsotsi e tlang go wena ka bonnaba a go botša gore mosadi ya gago o di a so ebile ge o nyaka go mmona o mo kgereme ka nako tše so. Go tloga yona nako ewe o tsebileng taba ye, ke ya go botša napile le dijo ga di sa tsena, pelo ya balabala e re 1 2 3 4 5, o thoma go apara Dior Club. Ga go sa nagana ga botse ka gore nto nngwe le nngwe e tla mo kgopolong ya gago ke ya gore o prove ntwe mothola a go boditšeng yona gore o tanye mosadi ya gago, gore o tanye monna gago ka ditiro tše ba go botšang gore wa di dira. Ga go sa ne le thabo go tloga tšatši le o tsebileng, whether o tlabe o mmone goba o tlabe o se wa mmona,
o thomile go hloka khutso bophelong ba gago as long as o mmone kapa o se wa mmona napile o thomile go hloka khutso bophelong ba gago. Alright, alright, motheletši wa motse community radio gona fala go 96.3 FM. Ba re ba komana madula a bapile mogageshu ba re ba komana madula a bapile ba mpontšha ka menwana fale ba rawa ka kapa uaua re gona jwale re lokile ke moka re ka namela sefala ke ne le kgaitšedi yaka Angela fa o swere meriana kapa o swere tharollo ya mathata a gago jwalo le jwalo ka kapa ke ya gona kona ka mola go yena ka fale ke moka ke mo fe sebaka a go tamiša go le lekgausi mo re theleditšego o le gona ke moka a kgone go tšea platformo a re fe tšeo a di swerego. Kgaitšedi yaka Angela ke ya go tamiša. Ke a leboga ka kapa thobela batheletši le balatedi ba Dr. Moremi le MCRS. Ka nnete kgaitšedi yaka ke tlotša sebaka se ke go fa sona ke moka o botše motheeletši seo o se swerego fawe o botše motheeletši dilo ka moka ga tšona tše e lego gore dilo tšeo o di swerego mešomo ya tšona ke eng le eng ke go fa sebaka se kgaitšedi yaka ke moka o tšwetše pele mošomo wa gago. Ka kapa le kgono ke swere ditaelo tša ngaka Moremi tše e leng gore re di berekiša ka mogae tše e leng gore ra di Korea o di kira mogohle mo leng gona. Ya mathomo e ke swereng e ke nyakang re bolele ka yona sebakanyana ke ya tokološi. Gona jwale ntate ka kapa batho ba bantši re tshwenya ke seriti se re sa se tsebeng se sa tokološi. So re na le taelo e leng gore ngaka Moremi o re diretše yona e leng gore e thuša thata ka tokološi. Tokološi e a senya ntate ka kapa. Tokološi e thuba malapa. Tokološi e tšea tšhelete. Tokološi e go apeša seriti se sebe sa go hloya ke batho. Ene tokološi ke ntho nngwe e leng gore e ne le kgang tokološi. So ntate Moremi o re diretše taelo a šia tokološi e a hwetšagala ka gae e a hwetšagala go order le go rena yona ke 250 le special sela sa rena ntate ka kapa se sa rana se se felang ka di 30 tša June sa di product tše tharo tše leng gore di tsamaya ka 600 rand yona e leng meleko tokološi le mahlatse. Ke na le taelo ya PP. PP ke taelo ya mahlatse. Taelo ya mahlatse e bereka thata go bula mahlatse a gago. E ka ba mahlatse a mmereko, e ka ba mahlatse a lenyalo, e ka ba mahlatse ya a di-tender, e le gore motho a di-tender, e ka ba mahlatse a business, e le gore kgwebo ya gago o nyaka e sepele. PP ke yona taelo e o ka e kry-a mo go ntate Moremi. Yona e le yona e tsamaya ka 250 but still o ka kgona o e kry-a ka combo ya rena ya 600 rand. Ke na le pheko tše pedi. Ke pheko ya banna, ke lerumo la banna le pheko ya Z2. E re ke thoma ka ya lerumo la banna. Lerumo la banna ntate Moremi o e diretše specifically ntate ka kapa for banna. E thuša ka letheka la banna. E thuša banna ka go shotanyana mo la ka kapa ge ba le ka gaya ke re boithabišong. Re ka e bitša booster ya banna ke lerumo la banna. And then re na le Z2 ke pitša ya madi e leng gore basadi le banna ba kgona go e berekiša ke Z2. Z2 mo basading e thuša thata ka mohlapo, e thuša thata ka di-discharge, e thuša gape le go hlwekiša madi. Ke tše ke go swaretšeng tšona le kgono ntate ka kapa. Lerumo la banna. Ntate ka kapa. Ruri o tloga o netefaletša banna ka moka bao ba go theeleditšego le basadi bao ba nago le banna ba tseba go mafokodi a banna ba bona gore ge ba katekerela lerumo la banna mošito o tla tšwela pele.
ntate ka kapa ke re bofokodi ba monna ka mogae bo tlo tseba ko wena mosadi wa gage ba se ka tšhaba le basadi go rekela banna present le yona ya qualify go ba Father's Day present ba se ka tšhaba go ba rekela mara ka lerumo le la banna le ntate ka kapa le thabo ka gae le tla tlala ka nnete e go diša gape le pelego ekwa mo banneng ge o swere lerumo la banna ke le mosadi ke swere Z2 re fele re tšhelelana a wa ntate ka kapa awa ke le thabo go ya go ile nke re tsene molago Z2 fale mohlho mongwe ge e ka ba motho wa mme o tshwenya ke matšatši a gage a lehlapo ga sepele ga botse ka nako nngwe o wa kry-a matšatši a matelele ka nako nngwe o wa kry-a matšatši a mannyane ka nako nngwe o kry-a kgahlile Z2 e ya kgona ngwanešogong go thuša motho wa mme matšatšing a gage a lehlapo Z2 thata o tlo e bona mo lehlapong la ga gore e tloga e bereka ntate ka kapa ge matšatši a gago e le gore a goga nako e telele e a bušetša sekeng gore a be normal e be through 2-4 days eo a re tsebe gore a gagwa normal a motho a tla ba le jwang mara Z2 e thuša thata mo temaneng eo mo go a kgahlileng ke ditšhila ke re madi a go kgatlhang tate ka kapa e tloge e ya kolomaka le wena o bone gore jwale ke hlatsogile o tlo tekwa le wena gore mara mmele o fetogile le bo flex ba change di-period pain tsela be di go swara go ya matšatšing o tlo bona le wena di sahlo di sa ba gona e le yona Z2 ge o eno kgaitsedi ka ge re feleletša nke re bolele ka seo sa mahlatse mo e leng gore ke kwele o bolela ka taba tša mohlomongwe bo dikgwebo ge e ka ba batho ba na le bo ditender jwalo mohlomongwe ba tinyakela mašheleng le mahlatse a kere ba le gone banna ba bangwe ba nyaka mahlatse ya basadi ba nyaka mahlatse ya banna ya bitša jwale mo ka kapa mo jwale ko wena swantse o tipotse gore ke a kgetha kahle wena hlapa wena o tla bona ka kapa o ra gore ge nka hlapa e ba ka fola line WhatsApp ya gago e tla lailile ke mahlatse ge o šale o bona seo se direga mo pelong ba gago tsebo dilo di a bulega wa bonagala jwale mo bathong mara jwale kgaitsedi ka nkompotse na go rata ke basadi ba bantši banna go rata ke banna ba bantši taba ye ke mahlatse goba ga botse jwale senyama se tlile jwale a ke re ntate ka kapa ge e le gore o ne senyama re ka se go bone o ka se re kgahle mara go hlapile ka sehlare sa mahlatse o tlo re kgatlha ke re jwale re sa bona nyamasela ka kapa jwale o ke nne complexion jwale re bona hanke nngwe jwale nagana go tlile bo enji ba i10 gape bo angela ba i10 awa jwale mo ntate ka kapa ke pelo swantse e kgethe jwale mara go ratega gona o tlo ratega wa re le go fihla bathong wa bonagala wa ba le lethabo wa ba le lerato go ne bothata kgaitsedi yaka a re tshepe gore di kry-agala kae ge e ka ba mohlomongwe motho o a theleditše gone jwale o na le kgatlhego kapa o kwaga di ka mothuša kudu-kudu ge e le gore ba ne le kgatlhego ya di-product tša rena di a keragala ka ga moremi premises ga ngaka moremi di-premises tša gage goba o ka e order go 060 959 0303 goba wa romela mo letlakaleng la rena ge e le gore nomoro ya rena wa e kera gabotse go placea order ya gago ke sa bušeletša ntate ka kapa ke re a courier wherever mo leng ra go romela di-product tša rena ene le ge o nyaka hlathollo ka di-product tša rena ba se ka tšhaba go botšiša ntate ka kapa specially sa rena se sa le one se rana until di 30 tša June sa di-product tše 3 tše e leng gore ke 600 rand ba se ke ba tšhaba go botšiša ntate ka kapa re mo mehla le matšatši go ba hlahla mo di-producteng tša rena kgaitsedi yaka a re a leboga ke na le go kwa le bolela ka taba tša gore le mo professor Moremi a binago gona mo dikošing tša go fapafapana di ba gona di a hwetšagala ke nnete beke le beke ntate ka kapa ngaka Moremi o iša wa go roša mo gohle mo a go rošang gona ba tsebo di-product tša ngaka Moremi di gona alright kgaitsedi yaka a re a leboga ngwanešo a re tshepe gore awa seo sa mahlatse seo se tla thuša ya leboga tate